ассалому алейкум духтаро, хуш омадед ба канали ман. Рӯзи ҳаматон ба хайр бошад. имрӯз ҳавон аст, оинаҳои кушода як бор хонаҳои рифта полоша шуда мебурам. умедвор ҳастам ки видео барои шумо мотиватсия медиҳад. духтаро, видеое ки дида шудед, шумоям хеста ҳатман ба кори хонатон машғул шавед. бисёри вақт ки худам ҳамехе каналҳои мотиватсионӣ мебинам, баъди видео дида шудан боз илҳоми кор кардан мебиёд. умедвор ҳастам ки ин видео барои шумоям духтаро мотиватсия мебахшад. аз шумо духтаро барои ман ба мотиватсия бахшидан комментарий нависта, лайк мондана фаромӯш накунедтон. эҳтиромон хоҳиш мекунам духтаро, лайк монед. имрӯз ҳаво нағз, гуфтам бо хонаи рифта чӣ кунам, полоша шуда бурам. гуфтам баъзе бисёр вақт ҳамту мерӯвиму полоша намешавем. дар як ҳафта хе 2 ҳафта як маротиба баъд полоша мешавем. чихел ки дидост ганда бардак шуда бурафтаги таги дивани бачаҳо, таги диван ба бачаҳо дафтару китобошона мемонанд, корзинка кадаги ҳаст. хона як хонаге ки ҳаст, қада шкаф мондан ба ҷоям нест. барои ҳамин таги диваношон корзинкава хе китобу дафтарошона мемонанд. мо Абубакр ама вақт порядка нигоҳ медораду, Абдураҳмон камтар беспорядок, фақат китобу дафтарош хондошта бо рифта гифта ҳавои хонаи тоз када, баъд полоша шуда мегирам. баъд ман ба имрӯз духтаро заказ омдаги озе ки корҳои хонаи кара шудам, ҳамроҳи шумоён чихе заказа принимат кадан дар кор, боз чихе упаковка кадан дар кор. пеш аз упаковка кардан чиҳоро аз назар гузарондан дар кор, озе ҳамроҳи шумоён мекунем духтаро. почти кори хонаям тамом шуд духтаро. як маротиба чангоша тоза када мебурам, баъд бо як пиёла чои кабуд мешинем сари компютер, кор давом медиҳем. бачаҳои пешам мегирам, инҳо домашне задание мекунанд, инҳои проверка мекунам, ҳам кори худаме мекунам. агар ҳамихе коре ки шумоям дар хона шида мехоҳед ки кор кунед, ҳатман ба ман муроҷиат кунед, меомӯзам барои ин кор бо чиҳо лозим аст. дар ватсаби ман нависед, бо хушрӯтар мефаҳмонам духтаро. агар илҳому шавқи кор кардан дошта бошед, ягон ҷои душвориш нест. духтаро, озе камтар қити шумо кор мекунем. имрӯз ман ба 2 заказ ромдагӣ озе қити шумо упаковка мекунем. то абеда корҳои хонаи кара шудам, дам гирифтам. озе даромдам ки уже ман ба 2 заказ омдагӣ, якта красовка, якта шапка. албатта ман инҷо печатошо буровода шудам духтаро. мана ини штрих-код, этикетка мегӯянд, штрих-код барои ҳар товар бошданаш дар кор. имрӯз закази ман ин шапка снуд духтаро, розовый красивый цвет, дурнаш мехе флис тёплый, ин осенний духтаро. озе ин расонағз прафтос манихе чизое ки оптом мегиред духтаро. озе қити шумо ҳамаша ман нишон медиҳам, упаковка карданаша мехе ниткачаҳои лишниш ҳаст, ёки манхе бендага вақте бехудосагинда ресмончаҳои майда мойда мондаги инҳои мехе мечинид, ресмончаҳои лишнише бурда мепартоид. хушра када якбор аз назар мегузаронид, дароноша мехе мебинид. манихе наклейкаҳоша мебинед, ябо аз назар мегузаронед. боз манин снуташ духтаро расо удобна. ин дурнаш мана бендагар вақти духтосагинда манхе ресмончаҳои майда майда мемонад, инҳои хе тоза мекунед хушра када. барои упаковка мова чизе дар кор духтаро.
من пакети прозрачный. На авал товара пакети прозрачный в меандозе, прозрачный в меанзит. Самоклеющий, клеймекни. Хушрукада бади این پاکت با انداختن پاکتی من نمودگی تمنیوه نمی اندازید بعدی شدن بعد من این شتریخ کوده روی همین با میگذارید از همین شتریخ کد توراتون پردیمات کده میگیرد با همین شتریخ کد قبول کده میگیرد هم обратно میتید باز اینجا من با دویم заказ кроссовка, духтарам, женский. Красивая упаковка. Вообще качество шрасонах с бромедами кроссовки. Чхельки дидосит. Производство Китая бошадам. Хедрунош. Хушрая упаковка. Кадыги базы обувой мегири. Даже коробкаш нест. Вайба отдельно был коробка харидан даркор. Такая красота. Качество бомба. Она духтарам. زنی های упаковка میکنیم میبریم بعد از آن به میسپریم میبیم با دوامی دلشی کاری خانکی زلمت میکنیم همین که زکاس که اومد سبشینی میبیاد ما زکازم از ساعت 1 تا ساعت 5 موندگی دخترها بوده میتیم همه خیلی وقت با گفته حالی من چه خیلی که دیدوسید ساعت حالی 15:32 دو ساعت 4 نیمه با میستم که یک باره زکاز خالت دگر می همشه یک دکده و یک برده میتیم چون که 10 بار برای وارد نشدن از اون دور نیست پایینی دامنده می آزر چه خیلی که میکن اگر یکون کس اگر من اگر شوقی میخوای کار کردن اخوان چیز فروختن باشد گر اینترنت مگزین دخترها نمیشه فیبیو ها این سکلاد از اون یک با چیزتون نمیخوای упаковка میکنید همشه کده بوده میسپرید باز منجه فیبی ایسا این فیبی سکلاتی خودتون که заказ фромад این любой جانده точки از اون هست کو точки از اون هست همون به میبرید میسپرید تمام و خودشان لبای چیتی مسکو اگر شما و زکاس فرودگر برده میتین زکسی شمایه شما خود وقتی مولم نمیگرد این پروسته یک بار تا یاد گفتنه سرشنده سالی آدم بسیار переживать میکنه دختر آزینیما من این заказам که جای مسکو و فاندگی даже نمیدونم این آدرسویه Так, возьмем. گفتم لیکن باز کده قطیشم ها دخترها در ویدیو یا خکرم انا من قد کده هم پشت میشد متکره مایت کده هم پشت میشد باز من کلام کده پشت میشد درست کرد اینو پشت میگردونیم برامونه چه دیگه دوست داریم منچوی اضافه کشه میگیریم شکره чтобы клиент доволен برای شدنش тебе красиво من اینجا انده на рисунке особенно شکره زیکی میگیریم تمام گردانده میبینیم
Лишний ресмончогош нест. Хэминшанхан колбас выиграем. И все. Теперь упаковками к ним. Приступаем без еще размера. Второй пакет размер мешает. Борои ман ба ҳамин 25 ба 34 стандартни хоб борои майда бошедам хоб ҳамин ба мувофиқ бошедам ман фақат ҳамин як пакет истифода мебарам чунки экономия кардан дар кор на ҳама бор ба размер када гиридам мешаду лекин якта гиридам ҳамаш тӯқин биё якта вай гиридам де бо ҳама хелше гиридам аккуратно микшуем. Она ягодом грести, но чего? Упаковка. Смотрите, какие красивые. اینا вообще دیگر آنجا و تازه کده دیگر جا упаковка کدن دخترام من یوز همونجا رئیس مانچوی که گیرون پرفتم با از نو خودش بچسبید کنم اینه маузер так неправильно чеконда чтобы Упаковка тайор. Допустим, второй пакеты. Алехмегрим прозрачный и нам по размеру мешает. И неман хамхед калантар. Какуна манонея. Манонея. Tamam, tayyor. Сейчас я возьму. Весь фуру.